Bonjour à tous. Mioyen Bons. Chiluba Express. Chiluba Chalukasa. Nginganji kunwimbila kasambu kandi mulonga kali ubantu mina kudikako ndibu. Ngaya mulu mwamwa. Ngaya mulu mwamwa mulu bangoshele. Mulu bangoshela zolu. Bangoshela zolu. Bangoshela zolu zolu chamudye. Zolu chamudya budyadya. Chamudya budyadya. Chamudya budyadya mema kutwadile. Mema kutwadila tatu. Kutwadila tatu. Kutwadila tatu tatu kubenge. Tatu kubenga kubenga. Kubenga kubenga. Kubenga kubenga mema kutwadile. Mema kutwadila mamu. Kutwadila mamu. Kutwadila mamu mamu kubenge. Mamu kubenga kubenga. Kubenga kubenga. Kubenga kubenga mema kutwadile. Mema kutwadila tutu. Kutwadila tutu. Kutwadila tutu tutu kubenge. Tutu kubenga kubenga. Kubenga kubenga. Kubenga kubenga mema kutwadile. Mema kutwadila yaya. Kutwadila yaya. Kutwadila yaya yaya kubenge. Yaya kubenga kubenga. Kubenga kubenga. Kubenga kubenga mema kutwadile. Mema kutwadila kako. Kutwadila kako. Kutwadila kako kako kusanke. Kako kusanka kusanka. Kusanka kusanka. Kusanka kusanka kwamba kudiele. Kwamba kudiela mumpo. Bon, ça c'est la chanson d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au 31e leçon. Lelo, tulimudilonge shadia, makumi asatu ne dimwa. Ndinu jingila bonsu bueno, chidimu chifya chimpa. Ani chilenga, chabinunu bibidi ne makumi abidi ne isatu. Ndingambulula. Ndinu jingila bonsu bueno, chidimu chifya chimpa. Ani chilenga. Chabinunu bibidi ne makumi abidi ne isatu. Je vous souhaite tous une bonne année 2023. Muchidimu echi dans cette année. Muchidimu echi dans cette année. Patudi tuyikila. Quand on cause, patudi tuyikila. Quand on cause, patudi tufetangana mudiku anichota. Diku anichota c'est la famille. Patudi tufetangana mudiku anichota. Quand on se rencontre en famille. Quand on se rencontre en famille. Patudi tuya kumona baledi. Patudi tuya kumona baledi. Baledi, c'est les parents. Quand on va visiter le parent. Patudi tuya kumona baledi. Chakumpala. Premièrement. Tudi tukanga chisanji chabindi dimbi. Tudi tukanga chisanji chabindi dimbi. On ferme la télévision. Chisanji chabindi dimbi, c'est la télévision. Tudi tukanga tuamu tua kubikilanga natu. Tudi tukanga
twamu twakubikilangana natu. Twamu twakubikilangana natu, c'est le téléphone. On ferme le téléphone. Tudi tukanga twamu twakubikilangana natu. On ferme le téléphone. Bwatwetu kuyikila bimpa mudiku ani muchota. Bwatwetu kuyikila bimpa mudiku ani chota. Pour bien causer en famille. Lelo twashikididiab. Aujourd'hui, on s'arrête ici. Kanupumoi bwa kudifundisha ku YouTube Chiluba Express Ndaya Anastasie. Kanupumoyo bwa kudifundisha ku YouTube kabena mafuta to Chiluba Express Ndaya Anastasie. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube Chiluba Express Ndaya Anastasie. Nwashalai bimpa mema wenu mamulai.